ole tamali la jonga ya honorable Janau Tuyono. O tula fonu tau whaaf po le pili, mua mua. O lo whatula I mai le pili, le toi whafo I sia le sitiseni, e ala le toi na atu. O le sitiseni e whaamai lunga, o se ai a tatau, citizenship grant as of right. Pe a tarusanga tangata. Lona lua, ina ia soroia le tula fono le tasiva varulua. O lona uwinga o le toi na atu le sitiseni, e whaavai lunga o se ai a tatau. Citizenship as of right. A whaina to e sea lo sitiseni, I lalo tula fono tasiva varulua, wa iai lo wa ia tatau. E te talo sangai mo le sitiseni New Zealand, e au loa ma le whaamalia ina o nisi mana onga masani. O le tau whila le mau, e fionga ia nai, ma le fionga ia pito, e mese pa I o Samoa o mato mafuta, I au kilani. Mua, e lango e le mau le pili, ina ia toi whafo I sia le sitiseni ia I lato. O loo whamatala ina mai le vaenga mua, e o le vaenga lima lena lawina atu. Dua, e avea foi le nei avanoa, e whautua ina ai ma le nganga faaloalo. E le mau ia malo e lua, New Zealand ma Samoa. Ina ia whaonga ia inga o le whianga inga whale ua Samoa ma New Zealand. Ma le protocol, ina ia whai ai le whiutanga inga, mautu ma le au ngā. E whatatau le quota, ma isi ma ta upu tau whe maalanga inga, visas, I le vau Samoa ma New Zealand. I le taimi babe langa. E talo sanga atu le mau le pai o Samoa uma po whalapo tonga I sisu mai. A fio mai tātou lango ma upongi le pili. Ia maua se ai mo nai o tātou tangata. Na ave e seo la tō sitiseni. Ma wha manu yanga uma. Na se manu e maua mai ai. Desi vaenga ta ua na wha manu yanga uma. Na ave ese na atu. Ina wawe ese sitiseni. Mali wha aloro rava. Anai lima nupe matisila atha anai te fono. Honorable au pito toi susuru to whae sua ta ala William Sio sui te fono. Olo whatawaa to filau nina ki wifialai sui te fono. Se yuli savea leofo tone pesta Feiloaiga. Tainau mulpola Australia titimai o te utupe. Ia matamari olo matomafuta. Ia mesifo tutalai aksa. Lo whapio ina muli tia I whamoimoi. Ia, ore ngā Samoa, lai mai se tātou mafutanga nei tai au. Ore whina ngalo leo le mau. Tāti atu au maa. Ia, poni fisili, a wale tau whaamaru lama ama. A tiri o nisi o vaenga o le manino. Se koe whapopo le. Se whapopo I le a whina tau. Faile pili a New Zealand, mai Samoa, o pasi mai puli council. Rongo ai e rakipa ai New Zealand ia maudu, I kalamo me mi. Rakipa ai mai la puli te kufa kasi Samoa lango le puli council decision. Maudu lenga mai le kali New Zealand. O le foti mai ni Samoa, a puli mai Jim Clay, ma le protocol. E le kalia New Zealand, o Privy Council decision. A le foi se me kup mai protocol e me muie kako. Le le kaki e kei na. Au mo oli ko aku mi pa me le ino ono. O le vanga kala mo mai sa mo lala me la fa me ngi o le kaki e se le fa ya kako. Li pa fiku mo fa ya George Barton o ia le ngā case of Privy Council. E ma whainga sau kalamo e le caucus sa le National Party. E kapi e se la ko mele nga whai. E kalu pasa. Ai li whanongo mai National Party. Kei ni nga. Alu kai mene se kongo mai la mo e su I kongo le pati meni. Un tira pepa uma lebla sa sa iei le whainga meni. Ia. Ni kulo pa menua ko menua. Makuro makuro kwenda la leo sa ili singing up to be Samoa. O petitioner ko le fai se la wa fin mo sa ya o petition la lenga ave I asos fulu o maki I lua fi makolu I komu fa meni sila ke minga o la lepa le wo malo sila
Samoa. Ia. Ele kalia po, ye le sa fai ka fa ile ko le sa. Ia, kulo le la maoma Dr. George Barton in International Human Rights, had a couple case. Then kulo le ko inga. Wale sisi ko kapa ku yai. Isa ku fakasi ma o se loia I fa mele yai ko mele se ko inga. Kakielo. Molo le ava mo o se I mai le private members bill le a te anu tu yono Greens. Ko ye lo le ava mo e ko kalmo. Uomo o mene o mea Samoa a koa. Le me fa ki ko sisi ko kasi. Le ai. Ma ko la ma ke mo fu sila. A mana fa sa o me se le fa ka. Me se la ka ko ke le ni. So Feiloaiga mele o le first reading. Ke le ma ko ma fai. Ke ma ko pusi ave uma la vai fai pule uma ka I fa pe. Ma ko me se fai. E su el me fai ka ma mu yai mo mo. Me na fa yai na. Ko ka ngola ya. O me ma nga yai. Not the mass migration effect thing sila ma umali kekas. Ku mai le ba mo. Mo ngai ma ku le fa no le fa fai. Le la ba como sila ai si como Samoa. Fa ngau ngi la e kula ka passport Samoa. E ka kaunga mo la pension sila. Wa o sila le na ko ba mai la ko ba ngo le mai le politics. Mesa mai ai. Ku mai le ba ngo nga sa loko le malanga mai sila ya sia ai. Mela le kalia e Winston Peters, malang paki, ko kalia foi el act. David Seymour, man kola o act o fenka wa la ka dia le national. Au kalia mai David, mai David, si se me nga fa ko, makela malang si pasi le first week. Mela le nga pasi ai fi fa e po le first week. Ke le national. Ula kole ka mo ke ai ku mai act lang ka ko ku mai Winston lang ka ko lo ko ka mangi e ku mai le select committee man ko leila o select committee al malo o se committee na e fa lo le leo ko na ka pelamenti ka mo ya ai le ko lo ka mai ne ku le lo la ku e fa pending e walo pa pe ala ko la ku fa kasi le New Zealand First Act na ko o ke I le ku mai lang ka fa le so kemi le wo mai lo e fai se o me foi le fai mak mak ngi e manga o mir ko ele submissions e lo e malo sila que ele support le me kaun ka ko ai le ko me so le wo mai le wo maka fai ka submission ka pongi le support ko kasi o me wo uma foi lo mai ai que se kemi July ao makai e fai submission we lo fole da si ya ku fai submission o yo kila la va ku se ku yo kila ni wa ko kila na pa ku le ya ile fai fo ko ai ni si e fai se zoom ma nge ya fai ma fai sa na direct verbal ya pa pe na fo we ko ni ma Christchurch we si le ya so ko si e ko kele le ma fai e ye pa no ma ko ati wa ma lo si ala ko submission le wa ma lo lang le mo mai vale maka mo bengi mai aluma pao ka le ka pul lai pe kali ya so lai mo mai no ka mo fa kasi su uma pula fo fa legalities me so mo mai ke le la le fa ni ya ma me ko ki o isi le ko ka ya be me na le ka ke ni ya ai sei kali ko si ka dai la Daya no fiona kapsia tua o le ua mata watu le ua masi iba i mau Samoa sitiseni o ane ka mua moe te na tala no ina i so o ise fuafuanga tu te Feiloaiga i mana malo ina ia mawhai ai o na soasoani ina ia matele ni saini pei matou malanga mai ina ia ausia Tela si mumo o le pulang o malo ele mawhai sila ku para kuapia ka ko le first week o mena ka domestic operation si long way coming o select committee process still a domestic problem for si e mo lo le third reading o le ako la ku e ma lo si
Kaulo le Parliament usira kalamo mai Parliament Samoa Parliament. Under the protocol, both governments have the right to make some changes to it. Mela under the protocol, before Mela the treaty of friendship, things they even more. So kaulo mamlam le mela ma faina soma la Parliament ana imana lipoki le si umal le la o le ka ia me ka ko umala. E fa ma ka permita final il malo si la faasalalau messere ko fe. But we're keeping them in the loop. Olo la ba le fiona pa mia pa io pa le ia manto fa mama. Ma se fuori la to amba ole creso ole fast card. Ia ole nganga na e fa so al bio Samoa tu la fio. Como mo tsai the process ya le pa le. Ai lo tu ai ma to ngarrenga. Ole longo ku ia li. Jako inga, iya acai-acai la tu. Tapi lama tu, dia matu, dia o mandi biu, dia la bea.